Dobro večer i dobrodošli na još jedan podcast kod Kišobrana. Danas su s nama cure iz kolektiva Igralke, pa dobra večer. Bog, dobro večer. Evo, pa mislim da većina još ne zna, nisu poznati što je to kolektiv Igralke, pa ako bi nam se mogle predstaviti i reći što je zapravo to. Pa ja se nadam da je većina upoznata. Šalim se. Pa evo, sad smo u malo manjem broju, fali nam još jedna Ana, koja je sad na probi pa nije mogla biti s nama. Mi smo umjetnički kolektiv i ukratko evo radimo autorske predstave već 5 godina. 4. Biće 5. Da, u Rijeci smo i studirale smo na Akademiji primijenjenih umjetnosti. Ovdje preko puta. Tako je. I tada nije bilo ovog studija, pa smo sad isto impresionirane. Ali evo, studirale smo skupa glumu i medije, preddiplomski studij koji su tad vodili Rada Šarbeđija i Lenka Udovički. I tamo smo se zbližile. Da. Kako ste došli na ideju da stvorite ovaj kolektiv? Pa zapravo je ideja nekako s vremenom nastajala, zapravo već na studiju kroz neki proces i način rada kakav smo imali sa našim profesorima, jer su nas oni nekako od početka studija suočavali sa realnošću, a realnost je ta da postoji, da je zanimanje glumac, pogotovo glumica, suficitarno i da jednostavno kao glumac, glumica u Hrvatskoj u današnjim uvjetima je vrlo teško se probiti ili naći svoje mjesto u HNK-u i na neki način su nas od početka tjerali da sami gledamo postoje li nekakvi natječaji za financiranje, da se naučimo raditi i ostale stvari u kazalištu poput tehnike, poput PR-a. Radili smo čak jedan svoj festival Mladi glumci gradu Rijeci se zvao, ako se sjećaju neki, bio je dosta posjećen, sve je bilo uvijek krcato, rezervirano unaprijed. I već tamo smo nekako shvatile taj neki princip rada, a s druge strane također način na koji se u današnje vrijeme glumci ili glumice dobijaju uloge je vrlo nekako zakučasta. Audicije su većinom provode u nekoj tajnosti, preko veze. Većina stvari se događa u Zagrebu i onda smo mi odlučile uzeti stvar u svoje ruke. Htjeli smo i nastaviti raditi zajedno i onako baviti se nekim temama koje nas uzbuđuju i koje smatramo da su bitne. I kao jednostavno ajmo probati. Prvo smo pričali, bila je neka ideja da ćemo imati putujuću trupu i kombi, da ćemo biti kao trubaduri pa svašta nešto. I u biti onda smo napravili kao jedan eksperiment, jednu dječju predstavu koja je zapravo proizašla iz jednog ispita sa glume kod profesorice Makše Magzan i to je bilo nekako baš jako fora jer je govorilo o plastici i plastičnom zagađenju i kako možemo malo doprinijeti mi kao ljudi tome da bolje živimo na planeti. To je bilo baš simpa i fora i sve scenografija je bila napravljena od recikliranih materijala i onda smo to odlučili malo ozbiljnije postaviti i napraviti dječju predstavu sa radionicom i uključili smo i kolegicu Tanju Blašković, umjetnicu koja je onda djecu učila kako raditi pernice i tako. U biti je od tog krenulo i shvatile smo da nam to ide i da je dobro prihvaćeno i onda su se stvari zakotrljale. Imali smo dosta i sreće i u pravom trenutku smo zapravo možda uhvatile taj vlak. I EPK i Vanda je radila u udruzi Drugo more i dosta iskustva stekla. Imali smo dosta dobrih ljudi isto iza sebe koji su nam baš dali vjetar u leđa. Lijepo. A kako ste dobili zapravo kao novce ili potporu da osnujete nešto tako? Je bilo teško ili ste imali sreće? Pa to nekako malo pomalo. Za prvi projekt još nismo ni imale osnovanu organizaciju, pa sam prijavljivala kao fizička osoba i to smo dobili nešto sitno, koliko je bilo tad, 14.000 kuna ili nešto tako. To si puno rekla, mislim. Ne, toliko je bilo. Ali dobro, kad se to podijeli na nas 6 sigurno i bruto i na materijale,
Da, to je bilo to, ali nama je već to bilo ohoho. Odlično. I Nešto tad smo dobili. sjećam se da smo tad pričale, jer je naš profesor nam je bio Damir Orlić, glumac, i on je tad bio, ja mislim, u tom vijeću ili u nekom odboru, pa je isto rekao kao da su se borili da mi kao bez iskustva da dobijemo išta, zato što se zapravo većina bodovanja se svodila na životopis i na to šta si već napravio. A ako nemaš nijedan projekt iza sebe, to je dosta tanko i šanse su manje da ćeš nešto dobiti. Ali onda su nekako polako kroz godine šanse postajale veće. Jer smo se dokazale. A da, ono što nam je zapravo probilo put su bile naša prva, ajmo reći, ozbiljnija predstava Bakice, jel? I to je baš bilo u vrijeme kad je bio EPK. I tako da smo onda dobile financiranje od EPK i onda smo, zahvaljujući tome, u biti uspjele angažirati redateljicu koju smo htjele i sve nekako. A to isto ne bi išlo da nismo bile malo lude u tome i da Vanda nije taj pokretač koji kaže, ma da, ajmo, ovo nam je prilika, ovo nam je velika prilika, ajmo pozvati nekog pravog redatelja, ajmo prijaviti ovaj natječaj. Isto je bilo, trebate imati organizaciju koja je već 5 godina djeluje ili tako nešto. Pa imamo prijatelje preko, kao možemo s njima surađivati pa nešto, i tako da hrpu različitih stvari se trebala poklopiti i imati tu neku ludu viziju možda da možemo nešto napraviti. I hvala Bogu da su prepoznali projekt koji smo napisali. Da, evo baš sam za Bakice sad čitala da je bila proglašena za top 5 najboljih predstava na nekom festivalu. A to misliš u Berlinu, što smo bile poznati, Teatar Treffen festival, da, to je. Pa to je bilo jedno ludo iskustvo, zato jer je na taj festival se prijavilo 360 nešto predstava iz 61 zemlje svijeta i zapravo primaju samo 5 predstava. I mi smo bile jedna od tih 5 i to je bilo ludilo kad smo saznali da idemo tamo. To je jedan od najvažnijih europskih kazališnih festivala i to nam je baš onako značilo. Da. To se saznali smo kad smo bili u Puli na gostovanju u INK-u sa Bakicama i Sandy je počela na telefon vrištat i ja sam počela vrištat, ali i Vanda govori Teatar Treffen, ali ja uopće nisam znala šta je Teatar Treffen, ni da smo poslali prijavu, to njih dvije rade, bave se sad više Vanda jer nam je sad i službeno producentica, a tad su obje baš potegnule jako puno i bez tog volonterskog rada da isto to ne bi ništa bilo zapravo moguće. A predstava Bakice, mislim već samo ime govori o Bakicama, a sad postoje vjerojatno neki studenti koji nisu gledali tu predstavu, pa da malo pišete šta zapravo predstava Bakice govori. Zapravo kad kažemo naslov Bakice, možda ljudi očekuju da se radi o bakama, a zapravo se radi o bakama, da, ali ne o običnim bakama, nego o ženama koje su starije od 65 godina, koje žive u Rijeci i koje su silom prilike primorane da sakupljaju plastične boce da bi mogle preživjeti. Plastične, staklene, metalne boce sakupljaju i zapravo se predstava radi o tome, postavlja se pitanje kakav je to dostojanstven život i da li one imaju pravo na dostojanstvo i koliko je zapravo malo koraka ili poteza nesretnih u životu dovoljno da završimo na takav način i nekako senzibilizira publiku sa ljudima koji imaju takve životne priče, a mi kroz predstavu preplećemo njihove narative, njihove priče sa pričama naših baka i sa nekim našim osvrtom na to, a sve to skupa stavljamo u kontekst sustava mirovina u Hrvatskoj, koja je zapravo najveća problematika koja dovodi do toga. Da. Što znači biti zapravo umirovljenica danas u Hrvatskoj? I isto je predstava o radu, kako tretiramo rad i koji rad se broji kao rad, odnosno kao staž i za mirovinu, i prekarni rad koji je nesigurni rad, koji i mi obavljamo većinom, koji se zapravo ne broji i može se desiti da je osoba radila cijeli život, a ne može se priuštiti ništa. I kako je bilo raditi s takvom temom, povezati se sa Bakicama, vašim Bakicama?
Pa bilo je zanimljivo. Ja mislim da je za sve 4 imamo različito zapravo iskustvo. Na različite načine smo ih upoznale i ostvarile 4 različita odnosa i bilo je onako u početku vrlo nezgodno, ja bih rekla, jer mislim, bar meni, ja sam ženu o kojoj pričam, njeno scensko ime je Suzana, upoznala doslovno na kontu i prišla sam joj s namjerom da ju zapravo pitam da li je voljna sudjelovati nekako u predstavi, je li, da je to sve prezentiram. I tako, malo po malo, ona je bila vrlo srdačna, zainteresirana, nije joj do kraja ni bilo jasno šta ja to od nje hoću. I onda je kao, sjećam se da u jednom trenutku kad sam rekla, jer mi prodajemo programske knjižice koje su rad studenata sa akademije sa vizualnih umjetnosti, njihovi stripovi su tamo, mi prodajemo, publika to kupuje i sav novac ide direktno tim našim protagonisticama, tako da zapravo one nešto i dobe od svog rada na toj predstavi, inače ne bi imalo smisla. Uglavnom da, i onda kad sam joj rekla za te knjižice, rekao, prodavat ćemo te knjižice, onda ćemo vam dati te novce. I sad ja njoj to objašnjavam i ona govori, aha, šta, da mi prodajemo te knjižice za vas. Ja govorim, ma ne, jer nije bilo jasno kako će sad ona dobiti novce, kao, samo zato što je pričala sa mnom. Vaše bakice? Pa, moja bakica, nažalost, više nije živa i zapravo to smo isto osvijestile tokom rada te predstave, da ljudi koji su tako ispod ruba siromaštva također imaju zbog tih uvjeta u kojima žive veće zdravstvene probleme i kraći životni vijek. Mislim, ne znam sad točno statistiku, ali to smo nekako uvidjele. Ona je jedna legenda bila koja je dolazila često na izložbe. To vjerojatno svi znaju, ekipa koja je ovako malo slabijeg imovinskog statusa, postoji ta ekipa koja ide po izložbama i kulturnim događanjima i onda tamo uzmu malo smokija, možda neki domjenak, malo čašu soka. Ja sam očekivala, imala sam predrasude da zapravo dolaze samo po vino. Da. Ja sam tad radila u Drugom moru u galeriji na Šanku. Oni su zapravo došli piti sok i jest smoki, biti na toplom i gledali bi izložbe. Stvarno su kad je bilo otvorenje, bili tiho, slušali i gledali bi izložbe i to bi bio neki njihov društveni život. Tako sam upoznala moju bakicu i da, nažalost da, koliko je prošlo, samo 1.5, 2 nakon premijere, koliko još je bilo vremena da joj dajem taj novac od knjižica, ona bi bila užasno sretna. Svaki prvi put kad sam joj dala nije mogla vjerovati. Ajme, imam za režije. Wow. A ja sam svoju bakicu upoznala ovim službenim putem koji smo osmislile kao mogući način da upoznamo. Da upoznamo nekoga, a prvo smo osmislile javnu kuhinju na kojoj smo zapravo imali smo poziv, neke plakate smo tiskale i bilo je nekako targetirano za žene jer smo htjele da se razgovara o kuhinji, o kuhanju, napravile smo malu kuharicu sa jeftinim i nutritivnim receptima. I moja bakica se pojavila i došla je jest na našu javnu kuhinju koja je usput budi rečeno jako bila dobro posjećena. Mi smo prvo mislili možda niko neće doći, ali stvarno ima ljudi koji dođu jest u Rijeci. Tako da ona je bila na tome i onda smo tamo malo pričale. I onda tad smo već znali, imali u planu radionicu kazališta potlačenih za moguće suradnice na predstavi i onda sam ju pozvala i na to. To su bila 2 dana i vodila nam je Barbara Polajnar iz Kulturno-umetničkog društva Transformator iz Ljubljane, koji su bili naši koproducenti i znači da, i te radionice nam je bilo stalo da honoriramo i to njihovo vrijeme i rad i tamo smo sve skupa zapravo radile te vježbe gdje smo se nekako igrale i družile i možda stvorile neki prvi korak povjerenja u nešto što su onda postali dosta individualni odnosi. A su bakice došle vidjeti tu predstavu, kako im se to svidjela? Da, to je bio proces zapravo
ono što je u dokumentarizmu i na filmu i u kazalištu jako bitno je ta neka etika i način na koji se odnosiš i prikazuješ nečije osobne priče i onda nam je jako bilo stalo do toga da ne govorimo u predstavi o ničemu s čim se one ne slažu, da ne govorimo o nekim dijelovima njihove života koje žele zadržati privatnima. Zato, na primjer, svaka od njih si je odabrala svoje scensko ime, mi ne otkrivamo njihova prava imena na sceni i pozivale smo ih na probe da dođu prije nego što je bila premijera, onda su i kasnije neke dolazile. Tvoja bakica, da. Mislim, uvijek smo imale tremu i to baš znaš, ide proba ili čak poslije kad ide predstava i kao vidim, Anja je nešto, šta se događa, zaboravila je neku rečenicu i nešto i znam da je njena bakica u publici i sve smo imale taj osjećaj i Bože dragi, sad smo toliko radili na tome s najboljom namjerom šta ako stvarno ne bude okej. I ali da, evo, moja bakica ima jako mišljenje o svemu, tako da je imala mišljenje i o našim scenama i onda nam je dodala još šta treba biti u predstavi i zašto i onda je to postala zasebna scena koje su bile instrukcije zašto mora biti kontejner na sceni, kako ide kopanje po kontejneru, da se vidi da je to težak rad. I da se vidi kolika je sreća kad nađeš bocu. A bakice vam nisu jedina predstava. Još imate i Crna vuna i Cure. Crna vuna je išla odmah nakon bakica. Kako ste došli na tu ideju? Opet je poučna priča, tako da malo o tome. Pa tu smo imali zapravo vanjski poziv koji se desio jer kad smo organizirale javnu kuhinju za bakice smo kontaktirale udrugu Oaza, udruga za beskućnike i socijalno ugrožene osobe u Rijeci i Dajana Lukač koja je jedna predivna osoba koja brine za jako puno stvari u toj udruzi i za korisnike. Ona nas je pozvala jer su imali europski projekt u sklopu kojeg su trebali napraviti predstavu u kojoj glume njihovi korisnici. Lijepo. I onda mislim da nismo puno razmišljali o tome i da smo stvarno htjeli smo to raditi i htjeli smo vidjeti kako je to kad oni moraju glumiti, kako je to, mislim sve smo počele, bilo koju predstavu koju smo počele raditi nismo znali kako ćemo ju napraviti i nikad nismo imali to iskustvo, kako da mi sad vodimo nekog kroz neki proces kako da postanu glumci. Da. I tako da je bilo dosta lijepo i uzbudljivo. Da. Bilo je fora jer smo se nalazili, mislim, to su ljudi koji svi imaju više od 40 i nešto godina i puno više. I vikendima smo se nalazili i radili glumačke igre, što znači da smo se cijelo vrijeme zapravo toliko zezali i glupirali i radili koreografije, oponašali jedni druge, izmišljali nekakve scene. Onda smo u jednom trenutku pisali poeziju i tu poeziju smo sakupili svačiju i dali Damiru Urbanu. I on je napravio pjesmu inspiriranu sa svim našim poezijama koja se zove Crna vuna. Ima na YouTube-u, možete poslušati. Super je, da. To bi, ima i spot za tu njegovu pjesmu je zapravo scena iz predstave. Da. Lijepo. Da, i u zadnji, mislim, uletjela je, hvala Bogu, Olja Lozica, koja je stvarno režijski to sve posložila jer smo shvatile da nismo uopće, mislim, trenutno možda jednog dana, ali da režijski baš nekako ne ide to, teško je dosta. Super nam je bilo pogotovo s naturščicima. I igrat se i raditi, ali već smo imale koje teme, koju temu bi svako prezentirao iz svog života, koja je njima u redu da dijele, a isto kako smo počele, nismo mislile da ćemo raditi predstavu o beskućništvu. Nego je to nekako bilo otvoreno. Ali onda kako je išao dalje proces i kako su se svi ohrabrivali, došlo je do toga, da, ok, može. I onda smo odredili koju temu ima svako i da, Olja je to nam je pomogla i sa svjetlom i sa zvukom i na sceni HKD-a koji nas je isto ugostio. I sad imamo dokumentarac
Da, napravi Mara Prpić, snimateljica, kolegica, prijateljica, išla je sa nama i gostovali smo jednom s Crnom Vunom u Osijeku i ona je išla skupa s nama, cijeli taj put je snimila i cijelu predstavu i trenutno je još uvijek u montaži dokumentarni film, tako da htjeli smo zabilježiti jer nažalost ono kao što sam prije rekla i kod bakica i ova skupina ima nekakvih zdravstvenih problema pa ponekad imamo malo poteškoće za ne znamo hoćemo li moći još igrati tu predstavu. Dokumentara će se moći pogledati kao u kinu, YouTube, televizija. U Art kinu mislim da bi mogla biti premijera, pa kasnije možda i na našem kanalu YouTube. Ne znamo još. Saznat ćemo. I sad ova treća za koju smo, evo, ja barem vidjela sam 100 plakata po faksu za ovu predstavu. Nažalost nisam mogla doći gledat, ali predstava Cure, posvećena nama curama. Pa evo, kako ste došli na ideju da napravite predstavu baš za nas? I još sam čitala negdje da su sve to tinejdžerice. Pa kako je to izgledalo, cijeli taj proces? Pa isto ja mislim da su se stvari posložile i da smo u dobrom trenutku vidjele nekako pravu stvar, a to je da su nam prišle djevojke iz gimnazije, tad su bile 2. razred, sa nekakvim upitom da naprave intervju sa nama jer su gledali predstavu Bakice za njihov školski časopis Kult i mi smo se vrlo rado naravno na to odazvali, bio je super intervju i onda su donijele taj časopis i nekako mi smo to pročitale i neke njihove članke i to što su one pisale i teme koje su ih zapravo nekako koje ih diraju u tim godinama i šta ih žulja i šta ih smeta i s čim se bore. I da li je isto u to vrijeme zapravo bila nas Renata Karola Gatika, tadašnja ravnateljica drame u Zajcu, predložila nam koprodukciju, to je suradnju sa kazalištem, uz, ajmo reći tako, uvjet da radimo opet kolektiv igralke, Tjaša Črnigoj, znači naša redateljica iz Bakica, da opet radimo zajedno neku predstavu sa kazalištem. I to se sve dogodilo nekako u isto vrijeme i bilo je super jer nam je jednostavno nas je to kliknulo nam je da zapravo trebamo i želimo raditi predstavu o curama. Radile smo o bakicama i kao ajmo sad vidjeti šta se događa u mladim ženama, u njihovim tijelima i mozgovima i dušama i tako. I onda se sve to nekako zakotrljalo. Ali to je bio taj prvi. I negdje paralelno je zapravo Tjaša Črnigoj, s kojom smo radile i Bakice. Ona je radila jedan dugi projekt u Ljubljani koji se zove Spolni odgoj 2 u Slovenskom mladinskom gledališću i Maski. I onda je gledala, ok, ako mi sad radimo nešto, da li da radimo nešto skroz odvojeno od toga, jer se ona bavila baš ženskim užitkom i seksualnošću kroz različite perspektive, ili da nešto povežemo. I onda je nama, kad smo pročitali, evo, njeno ime smijemo reći, Vita Tijan, učenica Prve riječke hrvatske gimnazije, koja je napisala članak koji nas je baš inspirirao, jer je u njemu govorila o tome šta je njoj baka govorila i šta bi ona rekla nekome sada. I onda nam je palo na pamet da želimo se baviti ženskom seksualnošću i odrastanjem, ali kroz perspektive različitih generacija. A to je došlo tek poslije. Prvo smo se htjele baviti zapravo samo njima i njihovim pričama, tinejdžericama, ali nekako onda kroz proces kak je to sve živa, ništa nije onako uklesano u kamen, to se mijenja jako brzo i jako intenzivno, su se stvari mijenjale i onda smo zapravo došli do toga da prikažemo opet generacijski neku temu kroz naše bake. Zapravo se onda bavimo više nekako našim pričama i nama. Dosta je osobna predstava autoetnografska. Da. Do toga je došlo zapravo opet zbog etičkih pitanja
Zbog toga jer smo shvatile da kad smo radile sa curama na radionicama, mi smo se otvarale po pitanju naše seksualnosti, našeg iskustva, kad smo bile tinejdžerice, kad smo danas i one. I shvatile smo da je zapravo moguće govoriti o tim iskustvima kad smo bile tako ranjive sad s odmakom. Da je užasno teško govoriti o nečemu dok ti se to dešava s jedne strane, s druge strane borile smo se s tim kako da zaštitimo njihove identitete, da ne bi bilo da se pročuje po školi, da im zapravo ta predstava bude teret na bude kraju, teret da. i napravi im lošije nego... Da. Jer Htjeli smo da bude emancipatorno. Pa da, i one su bile zapravo oko toga nekako dosta, nisu htjele, recimo, pitale su se, bilo im je dosta onako, joj ne bi pozvale starce na tu predstavu ako će se to iznositi. Da smo mi skužile da to zapravo njima nije ok da iznosimo neki njihove teret. te priče, da bi im to moglo biti teret, da, i rekli smo, ostajali smo bez materijala, onako ovo bacamo, kao šta imamo. I rekao ništa, onda je zapravo su te naše priče koje jesu bile od početka, ali nisu bile toliko razrađene, su zapravo ispale neka suština i glavni dio cijele predstave. A sa njima i sa njihovim nekim pričama njih zapravo tek otvaramo na kraju predstave, onako šta slijedi, kakva je budućnost. A jeste bili samo vi ili ste zvali neke članove obitelji? Opet smo iskorištavale svoju obitelj. Radile smo intervjue sa svojim bakama i sa svojim mamama. I to je bilo različito, kao što smo mi različite su naše bake i mame, koliko koja je otvorena za razgovor o nečemu, tako da to je isto bilo jedno ludo iskustvo u kojem smo mi i otkrivale zašto neke stvari smo radile na način na koji smo radile, zašto smo danas kakve jesmo. Baš je bilo neko duboko istraživanje nas samih i cijelog tog sklopa. Što nas čini takvima u tim godinama, od kuda neke predrasude, sramovi, buntovi dolaze. I neka nova povezivanja zapravo sa članovima obitelji i ta neočekivana pitanja. Ajmo, jel možemo sad pričati o nečem što nikad nismo pričale? I jel možemo iznijeti intimu na sceni? Našu osobnu obiteljsku intimu. To je znači nije im bio problem, bilo su za... Pa da, ne, u principu da. Mislim, poslije reakcije su bile, ne mogu sad reći da su bili, da je netko bio šokiran ili nešto, ali da, mislim, moja mama je malo bila onako, ne zatečena, ali ipak sam ja njeno dijete i tamo sam na sceni koliko da ja jesam izvođačica i to je sve tako, ali nisi nikad potpuno, kako bi rekla, hladan kao da gledaš neku predstavu koja ti ipak gledaš kao svoje dijete, šta je proživljavala sa 16-17 godina i pa je malo da, ali eto, sve je prošlo ok. Predstava se održavala prije par mjeseci. Hoće li biti novih predstava? Hoće li ponovo se održavati? Hoće, čim zatopli, jer to izvodimo inače na sceni Eksport drvo od HNK, a tamo je malo komplicirano, sustav grijanja je vrlo... Nema ga. Skup, nema ga, ne znam. Kad dođe proljeće, kad zatopli, tad možete očekivati. Bitno da nas pratite na Faceu i na Instagramu i gledate roze plakate kad će se pojaviti. Evo je reklama da znate gdje pratiti kad će biti nova predstava. I evo još jedno malo pitanje, to nas svih vjerovatno zanima. Hoće li doći neka možda nova predstava? Imate li možda nešto novo? Smišljate li nešto novo? Kako tu stvari stoje? Pa ove godine se posvećujemo tome da što više igramo predstave koje imamo i slavit ćemo 5 godina rada sa 5 predstava koje planiramo odigrati na jesen na predfestival i neke radionice, tako da sigurno ćemo pozvati i studente da nam se pridruže.
I tako Znači imat će priliku ponovno pogledati i bakice. Možda čak i Crnu prije Lunu. jeseni. Nadamo se Da. neku izvedbu u filodramatici u ono originalnoj kući, našoj prvoj kazališnoj, da izvedemo bakice, bar ono još, da, možda na proljeće, vidjet ćemo. Evo, odlično, hvala vam puno što ste došli i mi se veselimo vašim predstavama, tako da ćemo vas doći popratiti, pogledat i nadam se da ste uživali večeras sa nama. Jesmo, da. Hvala, Hvala ti puno. Do sljedećeg podcasta. Ej! Bye.